Siguro, atin na kayong dimdam, a kwento, kawangis o kalupa na ning umekong kwento kay kayo. Makanyan man, iting kakong amanuan. Ating miyasawa, very religious la. Bayo la matudtud, panikwanan da pamong marap king karelang altar, king baleda, at potang kahay magrosaryo la. Iti ang kasanayan da ng gagawan king pamibiyebeda aldo-aldo. Bengi, bayo na matudtud, mga dila pang rosaryo, marap laking altar. Pero yung problema da, every time na mga dilang rosaryo, ining sesedang pusa, aru istorbuan na la. Madidistract la. So ngeni inggewada, bayo la mga ding rosaryo, dakpande pa ining pusa, itali dekeng luwal, ban kanita, alang manistorbo karela, king pa mga ding rosaryo. Tutok-tutok la, nung nanuing aldo, mililiwasan la, kasanayan da na naman iti. Bayo la magrosaryo, ing metong dakpane pa ing pusa, tali nekeng luwal, ban alang manistorbo karela, potang magrosaryo la. Ang galaking mika anak la, deting miyasawa, ngeni at luna la, deng liwas-liwas, gaganap at gagawa, ketang dakpande paing pusa, tali dekeng luwal, bayo la magrosaryo, bengi-bengi, akasanayan dayan. Dinatangitang aldo, nanungno ka rin, dening pengari, halos misusunod lang mete. Melakwan niya ining anak da. Adyang magdili-dili ya ining anak, komo akasanayan na ng mga ding rosaryo, susundod na pamurin ng mga ding rosaryo. At susundo na pamurin itang gagawan da, bayo ya magrosaryo, dakpani ning pusa, tali nekeng luwal, banalang manistorbo. Dinatangingal do, ing pusa, ing mete. Ing gewala ning anak, sinaliyang panibayong pusa. Sinaliyang bayong pusa, bana mong agawa, itang kayang akasanayan. Na bayo magrosaryo, at inyang dakpan pusa, at inyang taling pusa, uling iti, akasanayan na. Yes, ako pulilingad, nung nula anti kaulaga, ding akasanayan, ding akaugalian. Ing tutuna po niyan, ikami pong pari, ing metong po kareng pagkasakitan minong minsan, arapan, nung nanong ing akasanayan da, ding ke kaming sasakupan, o rin ke kaming parokyanos. Aro, pilano puring paring pikasaman da. Pilano puring paring kapatera. Ding aliwa pa pen, maliban keng pe masibas dala, pinitisyon daw pa. Nung minsan, ing kasangkanan, ining pisasabihan, kaugalian, o pisasabihan, kasanayan. Pumakapagtaka iti, uling iti mo naman, ing de patanda king ginutamong Heso Kristo. Kalupa na po ning sinabi ko kay kayo king introduction, deting mapila na yaldo milabas, nung kay kayo lang pakiramdaman din kay katamong Gospels, iba't king Gospel of St. Mark, particularly chapter 6 and 7, makapatungkol la ka ring kaugalian at akasanayan da ring Hudyo. Ure ni ring pariseo, ure ni ring eskriba, istong ikit da na deng alagad ng Jesus o Jesus mismo, ere tutukyan ing kautusan o ing kasanayan, mimimwala naman. Gagawa lang paralan nung makanano ring pakisiran. Kukonfront diya naman, mimimwa at nung nano ing karelang gagawang paralan.
bareng pakisiran ing ginutang Jesucristo, uli na naman ning akasanayan, uli na naman ning akaugalian. Pero kung ning ginutamong Jesucristo, lalong-lalo na nung lundag tamo, king daratang nga Domingo. King daratang nga Domingo, ing katamong gospel manibatan niya, king Ebanghelyo ng San Mateo, chapter 5. Ketang mumuna ng daki, ing malino ng sabihan Jesus, nga nakaring kaya nga lagad, di natangku, eban paulan ko lang ulaga. Di natangku, eban ilako ko ing ulaga o kwenta ring batas o ring propeta. I came to fulfill them. Ining paralan agagawa ng Jesus, yaing paralan bang kanita, di na nalang aliwang panlalawe, Jesus, deng tao, tungkol ka ring akaugalian at akasanayan. Metong, eyo apapansinan ng style ng Jesus, i-challenge at i-challenge na ka, anyang deng alagad, ela manikwang hasan, na nung sinabi ng Jesus Karela, you go deeper. Sumulong ko pa ko keng mababo, munta ko keng malalam. Anyang ating mangutang kang Jesus, nung makatapilan patawaran ng kayang kapatad. Makanano ng pekibat ng Jesus, dagdagan mo pa, sulungan mo pa, 70 times 7, dagdagan mo. Makanya niya metong kareng estilo ng Jesus. Anyasat keng gospel tamo this coming Sunday, ing metong karing sabiana, nung ing batasyo sa sabiana mo, makamate, uining challenge ko pa kayo, uining dagdag ko pa kayo, ing nino mang mimimwa, ing nino mang mitatanam kamwaking kayang kapatad, may kakasalaya. Metong karing style aakakit ko, paano walan, kang Jesus pwedeng mababo, pwedeng itang pakitang tao, you go deeper. I-challenge at i-challenge na ka pa. Napun ketang pamanos gamat, napun king pamamangan. Oy nining gospel tamong ene, nanong sabihan na, aliwa mo ing makalwal, ing kayong lilinisan. Linisan nyo ing kayong pilubluban. Linisan niya ing pusuyo. Linisan niyang panugaliyo o ining estilo na ning ginutamong Jesucristo, you go deeper. Totoo atin pong kaugalian, ating akasanayan na makasahop, na maulaga. Wari sasabihan da, ing kanong kasalpantayanan Katoliko, adwa ing kayang sources, panibatan. Mumuna, yapining Biblia, the scriptures, ating kakadwa, yapining tradisyon. Kaning tradisyon, karin lalulub, deng akaugalian at akasanayan. O ining metong kareng turo ng Jesus, nalalako ulaga, nalalako kwenta, lalong-lalo na rening akakit ng maulaga at makasaup. Cha-challenge na katamo, muketang mababo paralan niya, daraptan at gagawan, nune, lalaman yepa. Pero tamo alingad, dakal mo naman nakasanayan, dakal mo naman akaugalian, na dapat ng pututan, na dapat ng palitan, lalong-lalo na retang na makasahop, muking pamibebe kasalpantayanan, nune pa naman king Aldo, tamong pamibiyebye at pamakiutos ka ring aliwang tao. May ngari mo king misa, akasanayan da ring tao, istong mga dita mo, para-pareo tangan ning pariating tao, makayatsat lang ang ding gamat. Arooy nining panibayong turo. Dem palang sisimba dapat makakanyal na ring gamat da, posisyon lang mga di, in mo palang pari, yang dapat makayatsat gamat. Panibayo, pupututan itang akasanayan.
Pupututan nitang akasanayan ating panibayo, eban siran, eban manyira, nun eban ituntun, nung nanoing makatugma, nung nanoing makausto. Aliwa pang halimbawa, makalungkot, istong daratang noreng fiesta. Istong daratang noreng fiesta, ureni na reng tao, keraklan ka reng sisimba istong fiesta, deta namurugong bisita, deta narugong dayo. No ka rin lareng mag-fiesta, pangutnan mo la miyayaliwa ng dahilan da. At ining dahilan da, manggisa na ako po, magluto na ako po. Mapalyaring dengaliwa, ing sabihan da, ati nakepo kasing bisita manapag nakepo. Mililisyane, milalakone, keta talagang amot o sangkan, naninga kasanayan, naluyitang kabaldugan, naning sangkanot magfiesta tamo. Ating lalo pang makalungkot, potang atinang palabas, detang ausandang jamboree, ay sus Mariosep, putak tiyanda na lareng tao, uren na reng tao, akit monongan, potaragu ka retang sisimba, nga napining kasebihan, at lula mo ang pong kaputot. Mas paulaganda pa nung minsan, itang karelang lamesa, ketang lamisa. Nanuya ing sangkan, nanuya ing dahilan, nanuya ing amot ning kapiestan. Mumuna pasalamatan tayo ing Diyos. At kay ba't kakadwa pasalamatan tayong malapatron, kilob na ning milabas sa pabanwa, akabyusan tanan na naman. Magpasalamat tamo, miyabe-yabe tamo, kapamila tanan ning banalamisa. At atinyang basihan king scriptures, king Biblia. Dening Hudyo atin la namang pagmasusyan at lung fiesta den. At ing metong kareng peka maulagay itang ausandang Pasqua or Passover. Nanularing simpleng sangkan, nanularing akasanayan, nanularing karelang panugalyan istong daratang piyesta, mumuna itang pasalamat laking Diyos. Kakadwabang kanita, ila-ila mismo, mitipon-tipon la, to strengthen their relationship, mumuna king pamilya, at king kakadwa, king community. Uri niretang maulagang sangkap, uri niretang maulagang dahilanan ng fiesta, pasik na nga ning biekasal pantayanan king Diyos, pasalamatan ng Diyos, at kakadwa, yapin itang pasiknangan ing pamiyabe-yabe ing relasyon king metong at metong. Uyaning amot, lawanyong yan ring akasanayan, akaugalyan na kafiestan, at sula pa kayaking patulo, at sula pa kayaking dalan, opo talinis siya nala. O yaning metong kareng panagkat na ning kekatamong ebanghelyo ngene natuturo ng Jesus. Ating akaugalyan at akasanayan na dapat pututan. Pupututan niya eban siran, eban manyirat mangulo. Pupututan ban itamak, ban kanita ikabit pasibayo king dalana. Ketang talagang kasangkanan. Kakaduwang estilo ng Jesus, let us go deeper. Makagyu itang sabihan mong akasanayan ko na kasi. Aga nakako kasi, keniking parokya ko, keniking Santa Monica Menalin, dakala ko fradya ken. Dakala ko fradya. Minsan natin kong kitnan, kap na mo nga ako, susunduyin kay kayong ko fradya. Ing karelang sangka na dahilan, akasanayan minamu po. Akaugalyan minamu po. Sapat na itang dahilan na ita, o po ta ating pang mas malalam ka rin. King kakong pamangutang, karetang menunang pari, king kakong pamangutang kareng mangatwa ka rin, atin kung adwang ikit na dahilan, o bakit di naganap na rin kofradya king menalin. Ing metong, ining imahin na ning santo o santa, pitipuna na lareng pamilya. Istong datang at datanging kafiestan,
Nu ka rin laman deng anak, nu ka rin laman deng pamilya, mitipon-tipon la rin, muli lat muli. Ating kakadwa, kay ba't nung piti po ning imahin, dening pamilya, dening midaya-daya, dening mikikufradya, idala na laking pisamban. Ilapit na laking parokya. Ilapit na la kapamilatana ning misa. Kaya mas malasa, ikang ating kofradya, nung ingke kang mulat at balong dahilan, anya atin kayong kofradya na akasanayan, ang gangeni gagawan niya, ban kanita ikayong pamilya, mitipon-tipon kayo. Sumangid na ning kay na ning metong at metong, sumangid na ning estado na ning metong at metong, panikwanan nyo pa mo rin, mitipon-tipon, istong datang na itang aldo, akapiesta na ning kay kayong santo o santa. At ikayong tinipon ng pamilya, ilapit na kayo king pisamban, ilapit na kayo king parokya. Anyang sabyan ko ini, kareni mikikofradya, lalo deng apilasan, lalo yang meging manyaman karela, iting karelang gagawan, may lalamya, ing karelang pisasabihan, biye kasalpantayanan. Magumpisa nan din pisasabihan kasalpantayanan, ingke katang pisasabihan na kaugalian. Alipo, adyang kareng aldo, pami biye tamo, atin mo naman pisasabihan, kasanayan at kaugalian. Example, ikang tatang, kasanayan mo, kagising mo, deng mumunan mong apisan, ding kekang manok. Kasanayan at kaugalian, siguro dapat mong pututan. Kaya mas masanting at mas malasa, nung ingke kang sanayan, kagising mo din komustan mo't lawan, ang pamilya mo. Aldo, pami biye yan. Ika nga kasanayan mo, kagising mo, muntana ka kingarap dalan, sasaglap na kang bayong marites. Kaya mas masanting, nung ika simba ka, nung ika mga dika, nung ika magobra ka, lawan mo king aldo mong pamibiye mo naman, nung nanoy kay kang kakasanayan, pututan, detang makasawop. Lalaman, isundo, detang makasawop. Manari na ako po king metong nga kwento. Atin pong metong nga tribo, deni pong kulot. Dening kulot ilareng awsan tamong baluga. Lawan niya yan. Akasanayan tamong awsan talang baluga. Pero era po palaburi ingaw santalang baluga. Palitan tayo. Pututan tayo itang kasanayan na ito. Mas masanting at mas buridang aw santalang kulot. So atin po menuknangan, mapila na pamilya, kitang meto nga bundok. Ngeni atin lang kaugalian, istong ing anak lalaki, istong atsune king ustong edad, montane king libutad bundok, king pores, king gubat, manintunyang matibe tanaman. At iting matibe tanaman yung gawa ng pana, o kaya naman sundang, o kaya naman sibat, at itang aliwa, gamita na keng balena. Anyang mapilan na pa mo, rening tribong deni, uy, itang palagi dang gagawan. O na keng pamagusan na ning panahon, dakal at dakala rin. Adyang merakal nung merakal, itang akaugalyan dang pupututan deng matibe tanaman, gagawan da pa mo rin. Misa na yaldo ating pari na mamisyal karela, bawal na la. Bawal na lang mamutot tanaman pota, iti ikasirada. Aro kamuara keng pare, penabireng pari, sinduda pa mo rin itang gagawan dang mamutot tanaman. Misa na yaldo, may manuran. Linaguslusing uran, uling alanang tanaman ining bundok, may babaeng gabon, may kalandslide, may takpan at may tambunan la, dening tribu, may tela, dening tribu. Ating pinandit king biye, nung minsan ding akakasanayan, ila pa ring dumali kay katamo.